Ole thlir tu te tun tuma chuan Mike Tyson a chanchin boxinga a hlawlin dan le a tlak chiat dan te a ron in recover le dan te kan ngai thladon ani. Boxing lampang han soiri thi chuan Mike Tyson hi rilruwa a lang nga lo thei lowa American professional boxer ani a fit nga le inchi sawma sang ani. Kum sang khazakwa somriat panga tanga sang ni panga thleng professional boxing a khela a career tir lama chuan Iron Mike ti le Kid Dynamite ti a ko ani a hnu lama chuan a chet boy theita kema wangin the baddest man on the planet ti a hriat ani ta ani. Tyson hi heavyweight boxer ro pui berta zingami ani. Kum sang khazakwa somriat pasaria tanga sang khazakwa somkwa thleng khan world heavyweight champion ani a professional fight a khel masak som pakua a knockout mangin nena a changa heng zinga som pani chu first round a knockout ani. Kum som ni thali le ni som ni pani mi lek ani lain a belt masaber lain Tyson hian boxer zinga heavyweight title la theino pangber record asiama tun thlengin khum thei an lom lo. Chu mai baka heavyweight boxer zinga arwala WBA, WBC le IBF title la thei masaber ani bok. Tyson hi kum sang khazukwa somruk paruka New York khopui chung veng pakhat Brooklyn a apianga kum somani in Brownsville an pem a mingpum chu Michael Gerard Tyson ani. Anom na veng chu veng ra thei tia soi ani thina sum le pai a harsa thin le a ami cheng teril rupo a hrisel violo. Nitin silai me puate in vite in suam le in rokna a thleng ani deuh ber. Ama hi naupang thang duang lo tak okisang le sin deuh tak nei ani wangin chainom na le ti du da na atong jing em maya ati du da thin tu te hian fairy boy ti in an nui zata lim lop siam nan le kut thak noi nan tak an mang thin. Tyson chuan keima chawin dora po kakal thangam ngai lo ti in asoi ani. Chutianga ti du da na hreum tak tak pumpel tur chuan sikul tlan bo a ching tanta a ti chuan sikul kai lovin an veng kholai vela te chuan awa kualin thil sual ati tafowa in sual le tharum tho te awar ta viau mai ani. Kum som pathum atlen meu chuan Tyson hian voi som thum pariat lai man atok man ani. Voi khat chu social worker pakhat Bobby Stewart-an Tyson in sual lai a hmu a kum phu lovin tharui anga a hnekana in talent anei thale ti a hrengala. Stewart hian boxing gym Tryon School for Boys Club an kola heta hian thalai hoklak mai tur te chu discipline thatak nen counseling te nei puing boxing te azir tir thin. Stewart chuan Tyson a chu boxing manager lar tak Constantine Khas D'Amato nen ain mel thiat tira ani hi Tyson a legal guardian le trainer ani ta ani. D'Amato kai hruaina hnuaia chuan Tyson hian a theina zong man atuma D'Amato hian Tyson a punching technique le defense saktak chu a hmu mai lo chiang hle. Tyson chuan Khas hian pathian siam zinga fighter ro thap ber adua min muta ani ti in asoi ani. Kum sang khazakwa somriat pakhat khan kum som panga mi chawni in junior Olympic gold ala a aturu zia alantir ani. Kum som paruk ani meu chuan amateur record a hian voi ruk chia chak loin voi za chuang hne na achang ani. March ni ruk sang khazakwa somriat paruk khan kum som pariat mi ni in professional boxing a khel masak bera Hector Mercedes chu first round na technical knockout in a hnea. November ni somni pani sang khazakwa somriat paruk khan second round na Trevor Berbick a knockout a World Boxing Council WBC belt la in Tyson a chu kum somni mi chawni in heavyweight champion no pangber alo ni tabok ani. March ni sari sang khazakwa somriat pasaria James Smith ne in World Boxing Association WBA belt ala a August ni khat sang khazakwa somriat pasaria Tony Tucker ane nuwa Tyson hi sanctioning organization pathum WBC WBA le International Boxing Federation
IBF champion alo nita ani a manager Jimmy Jacobs athi nuwa Tyson hian promoter soisel hlotak Don King nen an thok duna World Heavyweight title voiso mahum hima heng zinga hian champion Louis Larry Holmes le Michael Spinks telaka po ne na achang kumsang khazakwa somret pariat khan Tyson chu actress Robin Givens nen anin neya ma se Tyson a hian kutathak thin ti in kumsang khazakwa somret pakua khan anin thena anupui hian inrik rap le kutlak thu buai asiam sak ani February ni som pakhat sangkha zakwa somkua khan boxing chanchina thil beise omlo tak thlengin rin kai lo tak Jem Douglas laka Tyson hian championship allowa hemitum hian round somna technical knockout in achak lo hemi nu hian Tyson chu azonin voili achak lea ma se kumsang khazakwa somkua pakhat khan beauty pageant contestant pakhat pong suala pu ania kumsang khazakwa somkua pani khan he thu buai a hian thiam lo chantir ani kumsang khazakwa somkua panga a zela tanga achua nuwa Tyson a hian kumsang khazakwa somkua paruk khan Frank Bruno le Bruce Seldon telaka olsam takin ne na changin championship belt pani alale November ni kwa sangkha zakwa somkua paruk khan mi zongjong nga hlel heavyweight champion voini lo ni to Evander Holyfield nen aim hachona Tyson hi professional career a voini na tan atloma round som pakhat na technical knockout in atlom June ni som ni pariat sangkha zakwa somkua pasaria Holyfield nen ain neknon le a Holyfield a beng voini a sewangin disqualified ania dan abo chiata wangin a boxing license ti top sak ani a license anti nun sakle nu January ni som paru sangkha zakwa somkua pakua khan ring chunga akir le a round nga na France Botha a knockout ma se February ni ruk sangkha zakwa somkua pakua khan lir thei che chual chungchanga putar pani kutathak nia pu ani wangin Tyson a chu kumkhat zel tang tur le anung chang azira kumni chung hrem theina tur le darkar zanhi chung van tlang na thok tura hrem ania chu mai ba ka dollar sang ni zanga choi tir ani Tyson hi kumkhat chung hrem tura ti ni ma se tharei lo te nuwa chua le ani Tyson an in thunun theina lo chun zom zelin sang ni kum zun thla American mi Low Savaris nen anin neklai referee in ati top nuwa Tyson hian a hnek chun zom zela atum lo takin referee a hliam bok he in hnek zawa press meet hena athu soya Tyson hian British heavyweight champion Lennox Lewis chungchanga thu deng khong le bollo tak tak soin boxing fans te ati thin ur hle October sang nia Andrew Golota nen a in hnek tum khan Tyson hian third round na hna achanga ma se anuwa antes le in Tyson hian tri palo khoi awangin no contest an puang le ani kumsang ni pania Lennox Lewis nen ain tum le a he in nek buat sai tur hian ruam na siam a harsa le a anni pani hi mi sang le cable television company sang ten kontraka an promote an ni a tin Tyson hian press conference neina Lewis hi abea a se boka he hian harsatna a thlen bok Tyson hian dan bo siat anei nuala wangin US a boxing match lian tak tak Nevada ang chi huai hot thin tu sanctioning body te chuan boxing license ante mai theilo ani ma se ain hnek ta thowa he in hneka hian Lewis hian Tyson hi voini a hnek lua ti chuan round riat na a knockout ani Tyson hi professional a chak nu nun ber chu kumsang ni pathum khani in first round second somli pakuana akhing pui hi a knockout ani chumi kum top lama chuan sum lama nasatakin atlachia a boxing a khel chung hian dollar makta duai zali vel a hlo chuak nia chu tania chuti chung chuan leiba dollar makta duai somni pathum anei ti a soi Tyson hi kumsang ni pali le sang ni panga khan in hnek le in atlom ve a hemi nu hian boxing a chol san ta ani kumsang ni pathuma khan
Tyson a chu sum le pai lama atla chena sa hle ti The New York Times chuan apuanga heti atlak chiat na chan ber chu sum amhan thiam lo lutuk wangte a khosak dan hau tak lutuk wangte le limhlop lam awar lutuk wang ani bera chu mai baka thubuai anei tam lutuka a thubuai chin felna turin poisa tam tak a seng ral bok a leiba hi dollar makta duai somni pathung set alo tling man ani khatia re thei taka seilian kumlama po la upalo tak chunga khatizat poisa a han nei ta kha omngai na a hrelo ani bermai ama ngei poin kumsom thum pasari vel chau ni chungin khatiang zat poisa ka tho chuwa thei kha ka in ringai lo reng reng ati thlot ani Tyson hian boxing a khel chung zong khan dollar makta duai zali vel a hlo chuak nei in Forbes chuan atar langa chu tunlai India poisa chuan cheng vai bel che sang thum za thum som thum pani vel ani Tyson hian voi khata dollar sang tam tak man tlereute alei mia zela voi khat po Las Vegas a jewelry dora thlolain rangka chak thi leinan dollar nuai khat sin sari sang thum za sari paruk amang ani voi khat po aba de lomna mi za sari asoma chuta chuan dollar nuai nga sing riat aseng kar ngai na tak mai ani a kar mana hian dollar makta duai rukle nuai thum vel aseng ral bok sum anga tak tak lai khan Tyson hian kar lei khom na sa hlea kar za chuang zet kol lai po anei a kar collection a hian dollar nuai ngaman Bentley Continental SC Limited Edition po atel ani hetiang kar hi somsari pathum chau an siam chuak Lamborghini Ferrari Mercedes-Benz 500 Range Rover le 1995 Rolls-Royce tepo atel a collection a kar poimo ber pakhat chu kumsang khazakwa somkwa paruka siam Ferrari F50 ani Ferrari hian F50 hi zathum somli pakwa chau asiama United States a somnga panga chau an thon dollar makta duai somni pathum leiba neya bankruptcy puan ani ma kum ni vel khan Tyson hian a F50 chu tech entrepreneur pakhat Kevin Marcus nena ashal akar man to tak tak te ba ka hian Tyson hian in changkang tak tak alei boka chung te chu real estate lama dollar makta duai som thum pani vela hral thei a in be se la in atumanga thil akal lawa wangin sumtang tak a hlo pha bok kumsang khazakwa somkwa panga atanga sangkhazakwa somkwa pasari thleng khan Tyson hian dan bo chiatanga a legal fee a dollar makta duai ko chuang amanga pager le cell phone a dollar nuai ni sin thum vel amanga a kei pui vul en kolna tan poisa tam tak a seng bok limo satan dollar sing ruk sanga te amang boka Tyson hian thilman tole tolo lam alung kham lo adu zong le a o zong chu alein nei atum zel mai ani an puinen anin thenna thubuai chungchanga court document a thelu atanga landanin ani tin khosakrel nan thlakhata dollar singli vel amang thin sum amhan na satmai ba kha hian Tyson hian showtime lamate tax authority lamate le thubuai sang anei na lamate leiba anei treu ane lei abat na then khat te chu internal revenue service te dollar makta duai som pathum point pali aba a British tax authority nena dollar makta duai li ababok law firm pasari te dollar nuai ruk chuang aba a financial manager pakhat dollar nuai nga aba music producer pakhat dollar nuai li si nga aba a trainer luizi nga mi pakhat dollar nuai riat ababok anupui masaber Robin Givens nen anin then lai khan Mike Tyson hian dollar makta duai som nga vel aneya chuta tang chuan dollar makta duai som chu anupui then tak chuan akhina wangin apebok kum sang khazakwa som kwa pariata tang khan sumlama har sanna ka toka chuti lai chuan showtime te tax lama thunei tu tele thu buai min siam sak tu te chunga leiba tam tak ka nei ani ti in Tyson chuan affidavit atar langa Tyson a chuan chumi hnuah chuan ka fightin khamte asset sang ka thalna le litigation recovery atang te in kaleba tam tak ka petheya ma se ka petlak thei chuang lo ati ani Tyson hian voi thum nupui anei to a anupui masaber
Robin Givens le apani na Monica Turner te nen chuan boruak thalo tak nein anin thena Givens nen hian kum khat vel anin neya Turner nen hian kumli chung in nein fa pani an nei nuwa anin then thung anni pani hian anin then chan hi domestic violence ni in an soi chumi nuwa Tyson hian kum sang ni pakua khan Lucky ha Spicer nen ain nei lea fa pani nein tun thlengin an lain nei ane chutia sumlama atlak chiat tak viawa chuan Tyson chu har chuakin sumle pai lama mason na nei tur chuan aril ru athlaka thataka bultan angai ti ahria tun ma a thil ti sual to te tanga injir chuakin asum man dan hau tak lutuk ti tlem tumin theito pachua sumle pai po film khur zokin amang chove ta ane CNN business a interview na chuan Tyson hian adin mun asiam that chole theina konga hian anupui Lucky ha Spicer le achung tele a thian tha te chu afak le a anni puina in sumle pai lama harsat na atote paltlang turin fuina le kai hruaina nasatak adong ani ati Tyson chu television show le movie ate inlanin Entourage te How I Met Your Mother ti te American comedy show TV series The Last OG le The Hangover ate inlanin tin WrestleMania 16 1998 ta Ainlan bok tin hemin hu hian movie dang Ip Man 3 le 2015 na Madonna Chaka po Ainlan to bok Tyson hian a podcast lo tling tak hotbox zin atlang zar boka Spike Lee nen one man show an thok dun bok one man show hian Mike Tyson hian atun manun chanchin soi chuakin Mike Tyson Undisputed Truth ti in an bua he show atang hian mi ten Tyson a chanchin chiang zokin an thretheya boxing lama hne na alo chan to dan te hun har sa tak tak alo to dan te le infiam na lama ming thang tak alo ni chho dan te asoi ani he show hi alar thokhat viawa boxing pia lama Tyson a chanchin hi mi ten hriat bel an du ti atilang chiang hle reviewer te chuan he show hi an du hle a Tyson hi infiam na huang chau ni lovin mi puine na in lai chin na thatak siam thiam mi ani thu an soi hun in her zela tun lai nun phung ang zela in herramin Mike Tyson hian podcast rom mang tangka in hotbox zin with Mike Tyson ti aron vor chuaka he so a hian a mel hriat lem lo te infiam mi atanga milar thlengin in biak na an neya Tyson a thu soi dikle rin tlak tak tak chuan a podcast hi atilar le ani sponsor te po amutha in podcast hi alar zual sau sawa Tyson an sum tam zo a hlo chua theinan an pui bok ngai thatu tam tak le thopui thatak tak anei chhozel awangin Tyson hi media lama alangsar to le a boxing mai lawa po a hlo tling chho le maktak main Mike Tyson hian TV show pakhat Mike Tyson Mysteries ti achanga kumsang ni sompali atanga tan ani Tyson hi cartoon character anga changin character limom tak tak manga thuruk chin fel thin ani a he so hian fans anei tam hle a chan chu Tyson ami zia tak tak le animated wall mak tak tak mix ani wang ani Tyson an thil thar tun malama alati ngai lo ti adu zia atilanga entertainment lama alar zual hle tun naya Mike Tyson hian chip industry lian zel chu hria in sumdon na adina Tyson runs adina hei hi chip atanga siam thil chi rang rang le CBD drinks siam na company ani Tyson an he market alu chil ta ka chuan entertainment pa ngai pia lama atan sumdon na hun rem chang thatak ain hong ta zel ani kumsang ni somni khan Mike Tyson chuan legend only league siam ani thu apuanga hei hian infiam mi lar te chu infiam na le inti hlim na rang ranga an thiam na pholan na tur platform page chu atum ber ani a league hian legendary athletes le an fans tenen anin kung kai na pholana infiam na lama an chol nu rei tak thleng po infiam na an tel chhun zom theina tur platform asiam sak theidon bok Tyson hi kumsang hi somni khan boxer Louis Roy Jones Jr nen in nakin ring chunga kir le a hemi thum hian dollar makta duai som a hlo chuak tuna chuan Tyson hian alei ba tlak fel to in nun ha dam le nun nuam pa ngai takin
a khosa ve to a hausak na hi dollar mak to duai som vel ni in chu India poisa chuan cheng vaibel se som riat pathum le nuai som ni pakua vel ani dollar mak ta duai zali cheng vaibel se sang thum zathum som thum pani vel atanga dollar mak ta duai som cheng vaibel se som riat pathum le nuai som ni pakua vela han thlak chu natak ani tuna hian kum som nga pariat na amang meka awang lai kha angai ve thei ngotin arin om